Kani ketika Batesi TV, bat pidang pet yaki kubor baman kasni, balawan rasha pi da ka Orange Nissan, lom so po niya Fabricate Shillong, ringkat bat ka BDW International School Nongmansong, Langkarding Shillong. Admissions open now. Komisi Bentah Banyada nak jing sapriang yang jingpang coronavirus ki bor penya tu kasnong pamrakmai kabadon hapo ka East Chanti Hills District haringkat ka jing trilang bat ka sorka jela kilami syakmat ban sendai dawai haman lagi caka paj ba kum kidukan ki school bat ki caka lek kai football bat ki caka ba ki paj ba ki juk hamyalum man la kasni ya kani ki jing sendai dawai dalam khamat dawai he snong jong kasnong pamrakmai uba Lucas Shila hakabalai snok tilang ru da kilong keme bat ki kat tu kan ingot kirang ba jong kani kasnong Tekani ka sengi man gobi ni ka sengi gua ida kam ka chinong depan bai ubo siat ya ni dawai na ka bentau peniap ya ni khniang ko ikut I di yang penar sini ga klam te na ka wi ga jaktin ong ga coronavirus te kam ka dak wa I penyoi wa te jing ya kret lang ga chinong le da khang I waro movie lo mi adu gi merat gi meriang adu gi bru da khang lu di plak na da kam gadak ko iya dai ya ga chinong thau pat ya gi nong song chinong adu gi merat gi meriang adu gi bru adu gi guana bar le mom cha de opsia chinong nei dawa ida sit yang ni dawai kam gadak ko I da kret chitom I wo ya le wo peniap ya ni khniang te kan tu le ya ki vitrwan gi chinong kan tu le ya ki vitrwan gi chinong wo le gi ha ga ni jo nang wo yo I wa u ya kret lang na ga bentau peniap I ya ni khniang yo I wo im suk im sain bat le yo I ka por ka maju le I por mchwa te kam gete ga jingkerpat le ya ki vitrwan wo ya kret lang ha ga ni por